Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Rwanda Online, munyemerere tunyarukire muri leta zunze ubumwe za Amerika. Isi yose ndetse n'u Rwanda rurimo, amaso yose bayahanze muri leta zunze ubumwe za Amerika bitewe n'umuhango udasanzwe w'umugabo ukomeye cyane. Uwo nta wundi rero ni Donald Trump ugiye kurahirira kuyobora leta zunze ubumwe za Amerika. Ni byinshi rero byagiye biranga uno mugabo, ari nayo mpamvu rero ibihugu byose yaba ari ibihugu byo muri Afurika, ibihugu byo muri Aziya ndetse no ku mugabane w'Uburayi, amaso yose biyahanze kino gihugu cy'igihangange ku isi, aho rero bose bategereje byinshi bikomeje kugenda biri buze kugaragara muri uno muhango. Munyemere tubanze turebere hamwe ingingo rwose tugiye kubanza kwibanda, tugiye kubanza kurebera impinduka zamaze kugaragara mw'irirahira rya Donald Trump, ari nawe rero umaze kubyitangariza. Donald Trump rero uwitegura akurahira kuyobora leta zunze za Amerika kuri uyu wa mbere tariki 20 z'ukwezi kwa mbere 2025, yatangaje yuko kubera rero ikibazo cy'ubukonje bukabije cyane bwitezwe rero, ndetse rero ari buze gutambutsa ijambo rye mu ngoro y'inteko ishinga amategeko, ari rero yitwa USA Capitol, aho rero kuba rero hanze yayo nk'uko rero byari biteganyijwe, cyangwa rero dore ari nako byari bisanzwe bigenda. Akarasisi ndetse n'indi myerekano biteganyijwe muri ino rahira rya Donald Trump ntabwo riri bubere hanze y'iyi ngoro, ahubwo rero rirabera mu nyubako ya Capitol One, ndetse Capitol One Arena. Iyi nyubako rero twibukiranya yuko yakira abantu 20,000, iri mu birometero nibura bitatu n'igice, ndetse rero uvuye kuri USA Capitol. Ibi rero byo kwishimira irahira rya perezida biteganyijwe kuba rero inshuro 3, nabyo rero birabera muri no nyubako. Kuba atari rero kubashe ndetse kwinjira muri no nyubako ya USA Capitol, ni mugero Donald Trump azaba ari kugeza ijambo kubitabiriye rino rahira rye, ndetse rero bashyiriweho ubundi buryo bwo kumukurikira imbona nkubone muri Capitol One Arena. Donald Trump rero yanatangaje ko namara rero kurahira arahita asura ino nyubako, ndetse rero akayikoreramo umutambagiro witwa Ronald Reagan, niwe rero perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika wari uheruka kurahirira imbere mu nyubako ya USA Capitol mu 1985, nabwo rero kubera ubukonje bwinshi bwari buri hano muri kino gihugu. Mu butumwa rero yanyujije ku rubuga rwa Truth, ndetse rero Donald Trump yavuze ko adashaka kubona abantu bakonje cyangwa rero bahura n'ikindi kibazo mu buryo rero ubwo ari bwo bwose. Kubera rero ubukonje, niba hari ibirori wifuza kuzamo, ngo uzaze rero wambaye neza kugira ngo wirinde ubukonje bukabije ushobora kuba wahurira nabwo muri ibyo birori by'irahira ry'uno mukuru w'igihugu. Yongeyeho kandi ko buri wese rero azaba atekanye kandi rero yishimye, twese hamwe rero tuzafatanya kongera guhindura Amerika igihangange. Mu mateka ya leta zunze ubumwe za Amerika, witwa William Henry Harrison niwe rero watanze imbwirwaruhame ndende mu munsi rero wirahira nka perezida mu 1941. Nubwo hari ubukonje cyane bwinshi cyane icyo gihe, ariko rero ntabwo byamujije gutanga imbwirwaruhame ndende rero kurusha abandi ba perezida bigeze bayobora kino gihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika. Nyuma rero byaje kumuviramo n'indwara y'umusonga, yaje no kumuhitana nyuma y'ukwezi kumwe gusa arahiriye kuyobora leta zunze ubumwe za Amerika, bituma rero aba umuyobozi, ndetse rero aba ubuyobozi bwe buhita buba bugufi cyane mu mateka ya leta zunze ubumwe za Amerika. Uyu mugabo rero Donald Trump agiye kurahira mu gihe n'ubundi yaherukaga kugirana ibiganiro n'uwitwa Obama batacanaga uwaka. Ibintu rero byaje gutangaza cyangwa byaje gutungura abantu benshi. Mu kiganiro Obama rero na Trump bakigiranye ku itariki 9 z'ukwezi kwa mbere muri uno mwaka wa 2025, ubwo bari mu muhango wo gushyingura uwahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Jimmy Carter, ndetse ruheruka kwitaba Imana. Kuko amakuru avuga rero kuri kino kiganiro bano bagabo bombi bakoze, ndetse rero bagikoreye ndetse rero bakoze bari kongorerana, bakaba kandi rero bari begeranye, ndetse rero ibyaje no gutungura benshi kuko rero bataherukaga kwegerana cyangwa gugira aho bahurira ndetse mu birori runaka. Ibintu rero byatumye abantu benshi bakomeza kugenda bibaza icyo bano bagabo bashobora kuba barimo baraganira. Umwe mu nararibonye rero mu gutahura ibiganiro byabe ndetse bibera muri bucece, ndetse rero yavuze ko ibyo Trump yaganiriye na Obama ati rero ndetse byagaragaza
bagaragazaga yuko bahuje urugwiro, ndetse rero akomeza kugenda atangaza ngo gusa rero muri icyo kiganiro byagaragaye ko Donald Trump ndetse yubashye mugenzi we Obama yasimbuye, ariko rero bakaba rero ndetse batarakunze guhuza kenshi, ngo kandi rero byanagaragaraga ko Obama rero ari we wateruraga ikiganiro, cyangwa ari we byagaragaraga yuko ari we watangizaga ingingo akongera, ndetse rero uyu Trump rero akaba rero aza amusubiza, nawe rero ngo agahita asa n'ushaka kumwegera cyane ngo kugira ngo rero amwumve neza, ngo nawe yagendaga amusubiza azunguza umutwe, azamura ibindi akoresha ibimenyetso amanura umutwe, bigaragara yuko ari byo bimwe yemeraga, ibindi akaba yarabihakanaga. Amashusho rero yashyizwe hanze y'aba banyacyubahiro yagiye rero agarukaho cyane n'ibitangazamakuru bya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse rero uhereye ndetse abahanga bagiye batandukanye bakomeza kugenda bafindafinda ndetse banagerageza gutahura ibi biganiro ndetse byari biri kuva muri bino biganiro. Amakuru akomeza kugenda atugeraho, bavuze ngo ko baganiriye ku ngingo zikomeye cyane. Uwitwa Jeremy Freeman ndetse rero ni umuhanga mu gusoma ibimenyetso by'iminwa, agatahura ibyatangazwaga mu kiganiro kiba cyabaye bucece, yavuze ko witwa Obama ndetse na Trump bashobora kuba baraganiraga ku byerekeye amasezerano mpuzamahanga. Ndetse uno muhanga mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse ryitwa rero New York Post, ndetse rero yavuze ko rero muri kino kiganiro cya Obama ndetse na Trump yanagendaga amusubiza azunguza umutwe, ndetse rero agerageza kumubwira bimwe rero atumvaga cyangwa rimwe batahuzaga, nk'uko yakomeza kugenda abiganira. Amashusho rero yashyizwe hanze y'aba banyacyubahiro ndetse yaragiye agarukaho cyane n'ibitangazamakuru, aho rero bakomeza kugenda bagaragaza yuko bashobora kuba rero barahanaga ikindi gihe cyo kuzaganira kuri byinshi bari bakomeje kugenda baganiraho, aho rero bashobora kuba rero ngo barahanye igihe runaka bashobora kuzahura bakicara bakaganira kuri bino byose bageragezaga guhuza muri kino kiganiro. Munyemerero dukomereze turebere hamwe ahubwo abaperezida bagiye bayobora ino Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko rero ari abaperezida bagera muri 46, ndetse rero cyangwa ubu ngubu rero Donald Trump akaba rero agiye kuyobora ku nshuro ya 47. Ku ikubitiro uwitwa George Washington ndetse rero yayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1789 ageza mu 1797, akaba rero nta shyaka na rimwe yabazwagamo. Uwitwa John Adams we yayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1797 aza kugeza rero mu 1881, akaba rero yarari muri Federalist. Ndetse rero uwitwa Thomas Jefferson ndetse rero yayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1881, ndetse rero aza kugera mu 1889 yabarizwaga muri Democratic Republican. Ndetse rero uwitwa James Madison yayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1889 aza kugera mu 1817, nawe rero yabarirwaga muri Democratic Republican. Ndetse rero hakaza uwitwa James Moran ndetse rero we yayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1817 aza kugeza mu 1825, nawe yari mu Republican. Ndetse hakaza uwitwa John Quincy Adams ndetse yayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1825 aza kugeza mu 1829, nawe rero yari mu Republican. Ndetse hakaza uwitwa Andrew Jackson yayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1829 ageza mu 1837, we icyo gihe yari umudemokrate. Uwitwa Martin Van Buren ndetse rero yayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1837 aza kugeza mu 1841, nawe rero yari umudemokrate. Uwitwa rero William Harrison ndetse rero yayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1841, ndetse rero we rero yaje gupfa akiri perezida, dore ko rero yapfuye muri uwo mwaka n'ubundi mu 1841. Ndetse rero uyu nguyu rero ndetse niwe rero umuperezida waje gupfa ari ku buyobozi hano rero muri kino gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hakaza witwa John Tyler ndetse rero yayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1841 ageza mu 1845. Hakaza witwa James Knox Polk ndetse rero akaba yarayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1845 ageza mu 1846.
1949. Hakaza witwa Zach Tarilo ndetse rero yayoboye leta z'ubumwe za Amerika mu 1849 aza kugera mu 1850. Hakaza rero uwitwa Millard Fillmore ndetse rero yayoboye leta z'ubumwe za Amerika mu 1850 ageza mu 1853. Undi mugabo rero wayoboye leta z'ubumwe za Amerika witwa Franklin Pierce ndetse rero yayoboye leta z'ubumwe za Amerika mu 1853 ageza mu 1857. nawe rero yari umudemokrate. Witwa James Buchanan ndetse rero yayoboye leta z'ubumwe za Amerika mu 1857 ageza mu 1861. nawe yari umudemokrate. Hakaza uwitwa Abraham Lincoln ndetse rero yayoboye leta z'ubumwe za Amerika mu 1861 kugeza mu 1865. nawe yari umurepublican ndetse hakaza uwitwa Andrew Johnson yayoboye leta z'ubumwe za Amerika mu 1865 aza kugeza mu 1869. nawe yari umudemokrate. Hakaza uwitwa rero ndetse Simpson Grant uyu nguyu yayoboye leta z'ubumwe za Amerika mu 1869 ageza mu 1877. nawe yari umurepublican. Hakaza witwa Rutherford Binchard Hayes ndetse rero yayoboye leta z'ubumwe za Amerika mu 1877 aza kugeza mu 1881. nawe rero ibivuze yuko yari umurepublican. Hakaza rero uwitwa James Abraham Gatfield ndetse rero yayoboye leta z'ubumwe za Amerika mu 1881 ndetse rero nawe ageza mu gihugu n'ubundi yapfuye muri uwo mwaka yari amaze kurahira kuyobora kino gihugu, dore ko nawe yapfuye akiri kuri uwo mwanya w'ubuperezida. nawe rero yari umurepublican. Witwa Charles Alan Arthur ndetse rero yayoboye leta z'ubumwe za Amerika mu 1881 ageza mu 1885. nawe yari umurepublican. Witwa Stephen Grove ndetse Cleveland ndetse yayoboye leta z'ubumwe za Amerika mu 1885 ageza mu 1889. nawe rero yari umudemokrate. Witwa Benjamin Harrison ndetse yayoboye leta z'ubumwe za Amerika mu 1889 ageza mu 1893. nawe yari umurepublican. Witwa Stephen Grove Cleveland ndetse yayoboye leta z'ubumwe za Amerika mu 1893 ageza mu 1897. nawe yari umudemokrate. Hakaza witwa William MC Kinlan ndetse yayoboye leta zunze ubumwe za Amerika mu 1897 ageza mu 1901. nawe rero yari umurepublican. Hakaza Theodore Roosevelt ndetse yayoboye leta z'ubumwe za Amerika mu 1901 agera mu 1909. nawe yari umurepublican. Hakaza witwa William Howard Taft ndetse yayoboye leta z'ubumwe za Amerika mu 1909 ageza mu 1913. nawe yari umurepublican. Hakaza witwa Thomas Woodrow Wilson ndetse yayoboye leta z'ubumwe za Amerika mu 1913 ageza mu 1927. nawe yari umudemokrate. Hakaza witwa Warren Gamaliel Harland ndetse yayoboye leta z'ubumwe za Amerika mu 1921 ageza mu 1923. nawe yari umurepublican. John Calvin Goodrich ndetse yayoboye leta z'ubumwe za Amerika mu 1923 ageza mu 1929. nawe yari umurepublican. Hakaza witwa Herbert Clark Hoover ndetse yayoboye leta z'ubumwe za Amerika mu 1929 ageza mu 1933. nawe yari umurepublican. Undi wayoboye leta z'ubumwe za Amerika witwa Franklin Delano Roosevelt ndetse yayoboye leta z'ubumwe za Amerika mu 1933 ageza mu 1945. nawe yari umudemokrate. Ku mwanya wa 33 hari witwa Harris Truman ndetse yayoboye leta z'ubumwe za Amerika mu 1945 kugeza mu 1953. nawe yari umudemokrate. Hakaza witwa David ndetse Eisenhower ndetse yayoboye leta z'ubumwe za Amerika mu 1953 ageza mu 1961. nawe yari umurepublican. Hakaza witwa John Kennedy ndetse yayoboye leta z'ubumwe za Amerika mu 1961 ageza muri 63. nawe rero yari umudemokrate, dore ko nawe rero yapfuye akiri kuri no mwanya w'ubuperezida. Witwa rero Lyndon Baines Johnson ndetse yayoboye leta z'ubumwe za Amerika mu 1963 ageza mu 1969. nawe yari umudemokrate. Witwa Richard Milhous Nixon ndetse yayoboye leta z'ubumwe za Amerika mu
1969 ageza mu 1974 nawe rero yari umurepublikani. Witwa Gerald Rudon Ford ndetse rero yayoboye Leta Zunze za Amerika mu 1974 ageza mu 1977 akaba rero nawe yari umurepublikani. James L. Jimmy Carter uyu nguyu yayoboye Leta Zunze za Amerika mu 1977 ayogeza mu 1981 nawe rero yari umudemokrate. Witwa Ronald Wilson Reagan yayoboye Leta Zunze za Amerika mu 1981 ageza mu 1989 nawe rero yari umurepublikani. Witwa George Herbert Walker Bush ndetse rero uyu nguyu George Walker Bush rero yayoboye Leta Zunze za Amerika muri Mutarama mu 1989 ageze rero mu 1993 nawe rero yari umurepublikani. Hakaza witwa William Jefferson Johnson Clinton uyu Clinton rero yayoboye Leta Zunze za Amerika mu 1993 ageza muri 2001. Ku mwanya wa 43 hakaza rero George Walker Bush nawe rero yongeye kuyobora Leta Zunze za Amerika muri 2001 ageza muri 2009 nawe rero n'umurepublikani. Ku mwanya wa 44 hakaza Barack Hussein Obama yayoboye Leta Zunze za Amerika muri 2009 kugera muri 2017 akaba ari umudemokrate. Donald Trump rero aza ku mwanya wa 45 yayoboye rero Leta Zunze za Amerika kuva muri 2017 agera muri 2025 akaba rero ari umurepublikani. Ku mwanya wa 46 Joe Biden rero ndetse niwe rero waherukaga kuyobora kino gihugu cya Leta Zunze za Amerika dore ko yakiyoboye kuva muri 2021 ageza muri 2025 akaba rero nawe yari umudemokrate akaba rero agiye gukorerwa mu ngata na Donald Trump rero waherukaga kuyobora kino gihugu muri 2017 ndetse kugera 2025 akaba rero yongeye kwisubiza uno mwanya akaba rero ariwe ugiye kurahira ndetse rero rwose imihango yo kumurahiza ikaba yatangiye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho rero uno mugabo akomeza kugendera agaragaza yuko azagira impinduka mu bikorwa byinshi ndetse rero uno mugabo akaba yitezweho rero ko ashobora kuzagira ndetse ibihugu byinshi bikaba bikomeje kugenda bimutezeho impinduka yaba ari ibihugu bya hano muri Afrika, ibihugu byo ku mugabane w'Iburayi ndetse no hano rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku migabane igiye itandukanye rero hose baba biteze yuko uno mugabo rero ashobora kuzagira impinduka ndetse ashobora kuba yatanga mu biyoborere ye dore ko ari umugabo wakomeje kugenda agaragaza yuko ndetse rero hari byinshi cyangwa imyemerere ye itandukanye n'iy'abandi banyamerika. Munyemerere dusubikire ahangaha turakomeza kugenda atubakurikiranira ibiri kubera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika dore ko impinduka iyo ari yo yose izajya batuzajya atuyibagezaho rero ntujye kure yacu ukomeze rwose ube hafi. Rero twizere yuko ukomeje kugenda uryoherwa n'amakuru tukugezaho ndetse n'ibiganiro nimba ari bwo bwa mbere ugeze hano rero ntugende udakanze subscribe cyangwa sabone kubumva ururimi rw'igifaransa cyangwa rero nimba usanzwe uhari nukande rero like share ndetse na comment. Ibitekerezo byanyu ni nyamibwa dore ko bidufasha kugira aho tuva ndetse naho tugera. Mukomeze mugubwe neza kandi mukomeze mugire ibihe byiza. Turaza kongera gusubira mu masaha ari imbere bitewe n'izindi updates cyangwa andi makuru arabakomeje kugenda ava hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mukomeze mugubwe neza. Ciao ciao.